Ahee, namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ta hi Dr. Joe Shirimani na big fan ya Mr. Post leyi ku nga Solley Gezani Nukery. Ya, vo tala mi nga tshami hi vona this post leyi nga tshama hi posta hi Dr. Joe Shirimani hi lembe ra 2020 tanihileswi mi swi vonaka kwalano. So la kahle swona a va vekele screenshot xa post ya munhu loyi ngo i Solley Gezani Nukery. Se mi South Africa ku breaking news rhangani mambawulelo na phinda marhungani va le studio for single yo bifa Mr. Post hi Friday hi leswi a fika a tsala swona sweswo kwalano. Leswi Dr. Joe Shirimani nga fa hi tsala tanihileswi mi swi nga kwala yi fike yi tsala ku a hi tshikeni ku onhela ti-artist ta hina na ku hembela vanhu. Support your favorite artist, mi va kurisa tanihi valandzeri. Sweswo a swi ta va pfuna hi leswi nga fika a tsala swona. Ya, so ya ni vile ya n'wi cheka mi so ni kuma ku ya Solley Gezani wa Nukery wa kona i zonda Dr. Joe Shirimani hi mbilu na moya. Hi leswi ni nga swi kuma so ni fike na ku kuma kahle why swi fike xinjhani. So lucky enough ka siku ra namuntlha mani ngeza ni swi toka kahle mi so lo a kumeka a postela swilo a theka ya Dr. Joe Shirimani, but lucky enough ku na posting one a yi postiwini hi Mafoza Khalanga Buti Masengi tanihileswi mi swi vona kwala laha yi fike yi tsale ku Thabazimbi record bar Nukery. A yi moxa mali ya ti-CD byi tlhela byi ku nkani loko byi vutisiwa i va tsema cable. Mi ondzile no ondza masiku lama ya ti-CD a yi dyiwi mahala. So leswi nga ndleka so swo misolo i accuse ku i dye mali ya ti-CD mani kumayana. Ya and then mina ni ya vutisa kahle ni kota ku swi twisisa kahle ku ri xitori lexi kahle swi fike njhani la. Ya, so mi so le fika hlamusela ku swi ndlise ku se fika tsala ku a vula na Gezani Nukery lowo zonda Dr. Joe Shirimani i fika tsala ku ndleke so swi ndlise swo ri sungule hi album ya mpfulo ya psychology and then va ri delivera CD ku ri xavisa vhele ri xavisa ivi loko nkarhi wu fambile psychology a lava ku twa mbuyelo. Nukery loko va lava mali yi ba switori yi nga ha khomi na foni loko yi foneriwa. I psychology a ku if a ti xavanga ti-CD wis va twanana ku nyikana loko va hlangana ka festival. Nukery yi nga fambi na toho va fika va holova kweli and then ku ta na album ya KK the same story apply. Dr. Joe Shirimani yi ve yi ku Nukery a nga ha xavisi ti-CD. Nukery yi zonde Dr. Joe Shirimani kusukela kwa so leswi a swi tliya tanihileswi mi swi vonaka a ti-screenshot ta kha ti move kwalano hikuva ngwenya yi dye mali ya ti-CD hi sweswo a ku na swin'wana. There's no other information leyi nga kona and then yi vheta yi hlongoriwa ngwenya. So ni ve ni kuma no information hi yona ngwenya leyi nga tshama yi bifiwa ni swi kume kwalaho ka risimu lera Solango leriya a ku before yona a nga before Mr. Post a nga ze before yona sorry for that era. Ya, risimu lero xin'wana so blame me xin'wana so blame me a wu tshembekangi Solani u majikisa mhaka Solani something like that. Loko ra mi nga za subscribe a ni ta kombela ku klika subscribe.